Kithinkatho na Ntune Mutegeri bwega nontuba kuona kanya kugwatanira na unikire igwe ruthamu gwa njambita gwa Ntinyeri Kinyua. Tukanjiria nteto chetu ure wari munini wa gavana akiri thirikari ya Kiraitu Murungi no Titus Ntuchu nongerete kaju kawe gukonia mpangaratano yotongeria iria ukujiri kaunti ne Meru babangi bakioneka kumeneria otongeria bwa gavana Kawira Mwangaza akiuga bakarita mwerekera jo siasa nyuma ya ugambi bwa koti tariki 14 mweri twitite akiuga kauma Meru itithiritwe gitithwa na mbere bobwega mutugikare gatumenyithie nkuruke. Ni migambo ya ula wale DG aja Meru kere thirikari nthiru Titus Ntuchu akeinyeria Meru ni atere mwerekera kwa mianka iri kurukite nandi gitumi kire ugite kinya ngwataniro gati gatongeria ba Meru ni aurire itogora twamba tukire mbere a Meru bone mwanya ya utongere bwetu naba urabachalire awe gavana Kawira Mwangaza na indi bachonerete kuma kelele ndoa TMCA pakwatana na gavana TMPs tia tongere bakanisa tia ntuginya bare kupakwatana ira na gutumbukaka Meru itabwega kwina gitume kira tonete for the last over 2 years. Tuchu nandi na ugite bobare atongeria bakaunti ya Meru betere tentariki 14 mweri jwe thatu bono urakotie kamure gambara Kawira Mwangaza Ntuchu akiuga kuma ntarikiu niro bare atongeria baba Meru bagakaranthe barite mwerekera jura Meru ikathingatira Gavana orare ona impeachure ya assembly aikwa Senate 3 times na the third time watu kangavana kwa impeached ni Senate koti ne mwatilite mwankau na watu rota ugera tugite ture atongera ba Meru twetere tariki 14 March pora wakarikika tuirede kuhakikisha Meru igetana mbere tariki 14 ne kaamua direction yetu a Meru lakini Meru tutitete bwega gwero taritire turi kaunti ya Meru cia gwikara kaburo nkubu market waka mutpapazo kaguru na manda mengira atobithakia gwikara kaburo mission so many projects that we did utegende uga karike kaguma kuma muthiene Ntuchu na ugite ni ntuko bagutara Meru ichokanira na kiuga kinya kethira mwankene jwangiri jere 22 kura chawira baromba gachitanganire ariuga ne bakwire bakaire kithurano ne kejete bachoka kenine kya siasa kenda gutigira Meru nkuma ya ere twere guchokanira lakini tutere Meru yura negitere ukinyara guchokanira tore mutinda turatongeria Meru tuge hapana we must correct the way things are being done in Meru na Meru no manga twamitengeneza kinya kethira itwa Meru bogere to makera 2022 baro abatokwenda utongeria bwetu barenda utongeria bweru iyora kukaraika kimuchete wa mubira bwingagwa kana bara bachetha wachokia ukona mubira utwete twaga bochi nya bara bachetha so batatu kuwa kinya thara itoumire twachoka ibona nya muri muntu aisava as a member of parliament akauma anda wayekera muntu ungi umweru bakona muntu atitete bwega nya county simu bonete bukona gavana ari gavana anto ba mwenga lakini ukona ba muchokia kwina gavana okitui engero barekera charity ngilo barona atogeta bwega indi bachokirwa rario na te county yake ya Kitui there are so many counties in Kenya ira gavana sabachoketa ira so katukwa batu kinyate wakaro wakarire tuirende guchoka na gwitwitithia Meru bwega no for sure everybody na kuona Meru ititete bwega itwere antu bakuthekelwa Kenya mzima twere go tuko laughing stock no mwanka turite aibo kana shame ira ye Meru County ke report rande doshia wero weekendi reakwa rieto ni mutuge kare
Atunukia kaunti ne Muturi na spika wa mbunge kaunti ya Tharaka Nithi nwe John Babu augite bakarita seneta Mwendagata ya gitine kiu kio seneta na kunenkera giti kiu uria ni gavana kagita gaka Muthomi Njuki kiri ithurano bia 2027 ugwati miariji nionekete kugwatwa mbaru bunene ni uria ni munini wa gavana kagita ne gaka Nyaga Israeli. Martin Mugambi gatumenyithia nkorokia Mwanka wa 2027 ukithengagiria ndagika kwa ndagika ntugo gwa ntugo ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi atongoria no abakubangana ite. Mwaria wa mbunge ya kaunti no John Babu augite mwanka uyu wakinyira bakarutaruta seneta Gataya ogo na gwikira ngavana Muthomi Njuki kenda gutongoria kaunti ya Tharaka Nithi ari nyomba ya seneti. Mwenda kubanga bano uroriku ayatia aikireko no seneto alaino Gataya niu moruthe ogu mukena ruthogu ayatia ogu kana ogu alafu ogu na moria oge Babu augite na gikwikyo gitumi banenkerete Njuki kanya na nkinya thirita bunge kenda bakamunenkera ruturo rwa kuthungira nyomba ya kuru ya seneti tugikinya mwanka uyu. Tuyo turi assembly itwabangire kumunenkera thayu kenda aumbe kumurutira wira kai mwena tutinda kumumunta ukira uko thatita kibwai tumunenkere thayu kenda aumbe kumurutira wira tisa sawa, lakini wana thaino ni muonete wira wake mutiguonete andegwa mwauga ai 2027 yakinya no mukwenda kumuba wira ungi ariuga kira Njuki arira bata nakyo na kira kwigirwa gutiga ndeni ya kaunti no irietwa riega na nkinya rietwa rio rutibwa wira ndeni ya thirikari ya kaunti. Governor is serving his second and last term and he has told me that he wants to leave a legacy for the people of Tharaka Nithi as a governor. Hello? No tukikiri kipindi kyake kya mwisho na wewe ni akwenda utiga legacy. Mutikwenda enuka? Imana umubawera? Onge. Oma. Akiangai. Aiwerore koru. Kambira ni kenda thina kule chukambira tomachuka bo mugire muriawe. Kogune mukwenda gavana athie kula Nairobi ali senator athie kumucaragiria no tunara kumyabathira mama leandi. Agacaragirie ngavana okegwariku akamuretera nikenda na mwamba kumunenkereria. Uge bobo bwa John Babu bwariritwe nkinya imunini wa ngavana wa kaunti no Wilson Nyaga Israeli akiugaga barenda gutindika ngavana Njuki mwanka giti gia seneti tugikinya mwanka uyu kenda agatongoreria akariba kaunti ya Tharaka Nithi kuma nagu. Nambere umakiroto kiu twinakyo na ngavana ngai aguterie gutiragite mtu aguteria kiroto kiu giaku neto kurotera kiroto gikiega ona ndio mtu agina jole tugwetia mwathani inya kurendo gato tutagire we arego ndio kwa ule mutongo ndio aguteterera ngaire hiyo ni mwera gavana. Watu wa Tharaka Nithi wanasema, hata mimi Mwisraeli nasema uende utuwakilisha pale Senate, uende vile Tharaka Nithi naendelea ndio kwa tukamu watangala hadi Senate. Kiripotera weru wikendi kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Abisa munene kiri rwangirwa barabara kaunti-ini ya Meru nwe George Kimathi nethiritwo akimeneria rwangirwa gutambia mainya rwa KPLC nontu bwa kuoria stima mataene kiri barabara cia Meru akiuga bathithitio jo kinya kethira irando riria riario nirithiritwe rikiriwa ariti arintere cia kisima na rethiritwo agitariria barabara iria berigirite kwithirwo bakiagirithia. Gaki Mutegi na Chatariria. Gideon Kimathi ura na bitha munene wa barabara kiri kaunti ya Meru akiariria kiuthurano kia muingi ari wa ndini ya kisima gicigo mbunge kia Buri na tariritie barabara mwanya cia gicigo mbunge gikirire mustari no kwagirithwa. Barabara ira tukuthithia twambiritie mucozo ria kwina barabara ya X-ray wa Kandame gwitagwa Kirai 1.5 km barabara iburi kana ero mbero ria ringi twaeja na ambassador twina Excellency Governor ndene kira gia Polo kia Muchungu kwina barabara ya Mutunyi Market
gweta EAPC kanisene 1.6 km barabara hizo erombero ingavana ndiraetete ikuruguria rwago rwa stima na rora rewa down na ingwete kieromba riu ririkiti gukinya na ukinyira antu ba mutunyi kwena bara enge trimeti kwa Kimathi mathione gweta trimeti arora market 1.7 km na kwena barabara enge ya Jojo Kigoro Mutarakwa junction mwanga kwa Njonji kilomita ijeri ya nusu eute area Jojo na barabara ya mwisho imulima chui Kibogomi kweta Furu Gospel ni kilomita 3. Barabara hizi chiingirindwa na chikiro maram na tayari contractor na ripote tendene barabara hizi Extra Academy kweta kwa Kirai alitie bobo arira barabara mwanya kuma wandi chia bore chithiritwe ikinjwa kuma tureana tura isumburite antu ina na ari tweza kuriunga kwa Jojo no ntu kwa Jojo yeriezi twezaga ina ngari tingiomba kuona ara itira na ndi kuona jai maendeleo ja mathongi muno ja kuma Meru County na inkuona antu paruterero rwa kiriko pachoketia nkazo nyingi muno no ntu banguge baiteri no ntu nguge ciao ikomba kuendelea ora kubati mbere gucokeria gavana wetu na MC wetu nkatho ikuturikana tontu kuma igita rinene muno njira etarare thithitwe itigitanirwe ngari na ngari ikagitaniria yumite barabara ene gwita Nari kende tonya institute ngari kethuka kinya maguru kugitania ithina ni nyabikibiki no akagitania ku Kimathi ameneretie rongi rwa stima taru Kenya Power rurakuga mwana kwithirwi barite marandu kwena matama mwaga kaunti ya Meru matagwankana nkinya thaino ende romba riake kiria rugamiri bathoko ira china mataba ringage riboti rira bona ntu ba Kenya Power bakienda kuoria matama ma beza chieja na tware ambiru cha stima ende antu baba Kenya Power batachokia mataje tujombe kambere akari chairman yo market kana committee market bebeja kugita mata ukareka bagita market utambete ko notify onda administrator tumenya itorete stima kana tutirete nontoba ibago tumero nyiwa na siasa bakeja bakagita ta ko chairman yo market dirata antoba Kenya Power bejo gita mata wakana mamulika mwizi abo menye onda administrator atoringire obisine tuambe tu confirm o manga bana atirete mbeche hizi chia stima kana narite tonto dai torete na bata kutukonekti matawa na ba mwabao ibo tumero wana siasa umage shugo mbunge kia Bore ngiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi Mubiashara na murimi wa mira Jacob Mantele nethiritwo akiuria thiri na ngwataniro kuoneka gatigati ka ngwataniro ya Tui na arimi ba mira na abunge Bantere chia Igembe na boni nyuma ya ngwataniro ije ya Tui na biashara ba mira guchumire bakiorota abunge bakiuga nibo betha bagiunkumwane ya Somali kenda kwangaratania thoko ya mira. Dennis Mugendi na chotariria ndenda kuria tanosha bara bonthe bari kundi ne bibionthe bonka ukikundi ke kweru kithetaira mira twe yamwe tukarende amwe tuthetere mira twe amwe tien bamwe bo wibatu tukua bange bo wibatu tukua minyote mundu tena weso ikundi bya mira isaindi 20 birambishie so ikundi bibionthe ndenda bi yamu na kinyere yeto pressing committee ile tongore tu James Daktari kinya bareka kwethithia mantu na siasa eye amwe nantu bara bonthe bari mamira athuranire ikundi bira bionthe bithitha cia mantu ya mira tuone utumba utetheria mira ojune musiasa na mubiashara akinya agwa mira Jacob Mantele agichokeria abarabara umire bakianjigire kumeneria bamwe batongeria nonto ba mantu makonenie na mira twinthi turiria mira ntaira ugakwithira ito kwenda utethia mira uketa guonge aria mira ena makosa kuringana na Mantele tatiga ke ikundi bionthe bia bikuthetera mira bikagwatanira na kinya atongeria mantu makonenie na mira no mathina mbe na kuthuka bonene mbeca iria tukuthetera ikoyo katel kitundu kimwe ka grand kitho kina kilo 2 au kilo 1 ga $1 na nusu $9 $9 itwaro fundiri kire tundu kimwe icio muntu mwako ya na tikai mutwe mira tikaya na nyaonda utebia etha cio bia mira wetande ya Blue Band kitundu kimwe weta Somalia baro ya $9 na $18 $18 ingiriyele na manatha ticio ko ke kilo 1 ya grand alafu muntu ayambira uyankashie tukathetera chiringi 50
Asomali babe maua bamburuka. So tutumba kuchoka kiwango kiu nanga tugetho tukuona mbere ndenda twindi ya bura twari ko kathuri na indo mbete karuiru ntukuimbigi mushoro kwa muno ni mukuru wa heshima inko muromba ringi tukarende ngurupu ira twari ko kathuri yonthe tukarende toleli thina cia mira na tuchokere ara twatielere ki kathuri nonto inyawe iba kuminya bonthe ikundi bionthe twari eba kuminya kuyo twakinyetherie mantu na ku report tweterete kuma ki kathuri lakini ya tukendelea inde kuringesh etuma weta ntorene twekasi antu weta tukira antu tukathithia maandamano mwankatha imiranda we mirati maandamano ni National Assembly na Senate na President Ruto ibo bena uwezo capacity otuchokeria ciuria biria twe nabio ariuga antu iba batiri kwithira kinya bagiteja atongeria ababa bathurite na kura nonto kinya tha ino ndeto iraba kwaria acha kubameneria imwe ciacio itire na oma no aburiko ndirona abaku abunge ibari na Somali ciuru ndonete taarifa eu ya mubunge eto ateke no inya ateko no inya cho atari kono teitumu John Paul ateko no I think mubunge orari kono akila unsi manto yake ikilo rari ara akila unsi mbashi ekaurene na irasi bingokete so itureke wikira na lawama cio theri uibwo mucemani wetito na we no urari na yaku reka kwa yore kaba imbia awari urari ayo akunu urakwete itokumya baba kwenda mantu amira yathuka na yethu siasa ibaba ingi kinya babu mecema nubo kubwithia bangi no bo siasa lakini te kwenda okinyau tukathuke marieto ya bunge betu theri na ibo tutengemete bathithia sheria barabomba kuwatana twakinyila president ntothi mheshimiwa John Paul mheshimiwa Kile mheshimiwa Taitumu mheshimiwa Mporo senate to naibu speaker senate Kathuri Murungi so tuendeleo baruma no bathukia no katugwena miretu ureri nene na kinyabo betho beno bwabo ayo bawante metethia na ntiaria yayo Kumegebe North Petan Class Chabare tanambera kurumira nteto chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na nteto nkuruke Panda tukupandishe na GoTV this new year. Upgrade leo to the next package tukupandisha to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value to upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect. Panda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app. Maua Aviation Technical Training Institute irere antobocho maua ni kugwata ugeni arito bonde barabathiritie form 4 barabari na certificate cha KCPE na bangi bonde kuja kwamukira moritani jaraga kabatetherio turone aja ukathomera courses ja computer studies, mobile phone repair, online marketing, nail technology, barbering, weaving, massage technology, dreadlock technology, baking and pastry, welding, building and construction, plumbing, CCTV installation, videography, photography, housekeeping, motorcycle and motor vehicle mechanics na inge kathumba. Nkurukikire aviation department kuri na mathomo ja cabin crew kana air hostess na air travels operations. Maua Aviation Technical Training Institute iri guntugukiru na kuri na rira rithongi ria kumbithia arito kuthoma bwega na bisi yote ya kuinyiria mubuko jwaku ujukania ibwitite na mbere ni untu bwante tonkuruki ringa thimukiri 0710 345 320 kana 0789 769 833. Maua Aviation Technical Training Institute, imparting technical skills for development.
Bage gwitana mbera kurumira nteto cietu tugicokera aciari barabari na arito barabara athiririe secondary ni bori tue gutigira bagwikia arito babakiri skuru cio teakenda bathoma gutumira njara ciao gucionera mugatejwa ontuko matarajaja ejanini murungamiri wa skuru ya Mawa Vocational Training Center. Dennis Mugendi gatumenyithia. Sukuru ni uritani bobundi ya Mawa gishone kya ubunge kya Igembe South semani na ndakana ari bari uritani ne bwangu gimwanya mwanya cia njara seriose gusuka mutundu makanika bangi utumine bwangu amwe na ingi. Mimi nilimaliza shule ya pili na nikaamua kufanya hii kwa sababu inatusaidia sisi kujiajiri ama unaweza ajiliwa kwa pahali unasaidika kwa maisha. Kadhuri Marangu ali mwalimu munene sukuru neji wamwe na ritwa bari twathira bejire kukuthithia kosi iji cia obundi tontontukunese nandi ni cigutige na mbroki ikonagia kuria kuguanithenue na ngugi cia obisi iria mucara jwacio ni ng'otore bika ibia kimweri. Kosi tukuthithia cia njara turaithite tukona icio kosi cia maana tontokinya kethirwo uthomi uri ofisine no wetere twe musara yo ngiri 10 ndene ya mweri indo ketha we saluni yaku omba kwithirwo kiani ngiri 10 na kiumia kimwe. For example ke style ira ciumirite twina yonto mdomo rero kasukanto baire wa thatu tugyo kugwata ngiri ciaku ithatu ntuku imwe kethe yonto notless uska mtu muito alofander uska kinyanto batano uwe weta musara yaku yota sete yo mturore ofisini. Course kama for example ya tiles ama ya kuweka gypsum, hizo ni kosi mpya mtu anaweza soma na miezi 2 ama 3 na akuwe ni fundi wa kutegemewa. Ukiangalia zile kosi tunafanya hapa, mwanafunzi akisoma anaweza saidika kwa maisha yake. Siko na market value iko juu sana. Kama wamesomea masonry, anaweza enda apewe kazi kwa mjengo na jioni anaweza pata 1000 yake. Ukilinganisha na zile kazi zingine za kungojea mwisho wa mwezi akiwa amekaa kwa ofisi. Abo bari na ukoji utaro bwao ni antu babethi mono kinyari twa baria bathiriti ithomo biao batigire ne bakugwata kosi iji cia obundi na uturo bwao bugatetheka. Kona ndankoromba aciari betu baturetera aritwa nyethera neterete guta university kana some other courses iria konda kuthithia ejaja thithia short course iria komba mutethia ya muthungu maire. Onge ngucokeria thirikari yetu ya county government no tubombito twa support ya ngetu ta capitation ibaja muritwa onde orokeja Mawa Vocational Training Center 15,000 ya training na bacoka ba murire nyakigerio na 4,000 kwa thirikari iria twineo ya county ni tutethia na inkoromba bendero tutethio kenda tumbo tethia antu betu ba Meru na kenda Meru mbokora. Dennis Mugendi weru weekendi sukuru ni ya kiobundi ya Mawa Vocational Training Center Igembe South County ya Meru. Ikundi kia antu arume 45 kiragi guchita the 5th commandment ni banjiritie mibango ya kuriungaira kujukia kitharimo na gutia aciari bao ni mutugo jumenyekete muno kana jonekanaga muno na ekuru ndi akuru baba baugite kuri na bataya gutia na gucokiria nkatho aciari ndiria bari moyo mutugikare na cionkoroke ora mpomba kuwaja arume inkubeni kare njibendera ku form such groups wetoketha ya aciari bari moyo tegwetwa bona rera babekitia kaburine ni migambo ya Binden Murangiri umwaki amamba gikundi gya kuru kidaba gushite ya dhanaraja 5 na narua Binden aliworite munyaka jwa kuriongewa na gikundi ke kwao njantere cia nkubu gikundi kiria kiri na moto jwa gutigira bare na barume ni bagucoka nja kwao kiri aciari bao kubona na kubaimba mawa bare moyo kenda bomba kwa mukira ithari monkuruki na kainge mono ajamiro ntutabobu oneka kumakiria na barika na kirie kuru ni bobe thagira bagi kujirwa mature ne mono bachokete mishe okona cheribao
na ndige kundi gike kira kiri na kuru 45 nibaugite bo bate kwenda kwejaga guchangira cheribao ndira bakwa na kuba mathiko jamanene indi ndira cheribao bare moyo ni babate generetie group ene arume 45 tuonere katwethire turi arume inya twe bagwita kwira aciari betu bai mojo ibwega anto ya tutwire oyona na arochia we ari muno baba tura gwita buo kia mene gwita okay kwikira aciari nguo and I think we are among the first group baraba ire na mathwania turi arume ginya tutwira aciari bwega tijarira kwa kuwa twitambecha twita kuthika muciari tututwire twije tugana monga tuitha yo kenda tuthwa twimenyana twenderea kumenyana nkuruki sana sana na twitha tukirita ngugi wona your colleague imuntu mwega sana akwira I lost my parent, I lost my mom and dad wamira I wish ngechamania muciari oku nkamona nkamumenya nontu wewe muntu mwega lakini batu tugire tukwenda mantu yo turenda tuona ya ciari baraba na ciari tuona ya ciari bo riabe moyo na twabatharima na aciari na baba tutharima na ngugi yetu ikuona tukweja twa visit aciari betu riabe moyo which to encourage other young people baraba ina uwezo na aciari ba bainjana bakure thina ukaba visit wabatigira ganto wabatigira gintu gya kubagwiria for the time bare aja ndigurune time to time batwe itutaga manto yetu na itu encourage meru yetu progress in the positive way kena manto jaja jomba kuendelea chaikarika igita leonde na ndi mataro jakia mabaye kundi geke kire antu ba miumbire onde na mono antu arume na ndaka nego shumire na kodithia ikundi kiao na bethire bagichoka mature ne kwirega cheribao ne bwega bare moyo bangi na bobutu ben encourage na onara antu bari benda kumenya colleagues bauri kana ndo baita irio bo biashara tu jamani yake bakaranya ma weekend bakawirwa alafu mando yo umira iro antu bakurita mbeje nyingi gwita kinya mathikone turenda kuthirima aciari betu twi moyo kumankubu gicigo mbunge kia Southiment nke report rateto cewero riakwa rietwa ni Mutuge Kare Uthija tutona njire ndi kuibwaga no twakona kanya kugwatanira na uni tugwatanire kaire ntuko ya rojo mutagwantinya rikima